kandi nosha ubwo twakuhereze then city mayor waraheze division mayor andi shemerirwe mwizina lya Katete Central na Katete Ward n'abatuze bona kantu arumu kisogo okongera kusima mulimo kukozwe wa worship the mayor na group yawe yona na mayor wa city south na bagenzi bebona na bakasarazi mwena bagenzi banje ba LCs na ngoti Katete yonka na Rugazi nayo erumu akoba ward so iki nikikwata mukureba gubyizire omu defense ministry of defense ngumwino obuzubu bwaha abakiresere akanyowe nango kuza kukimanya akakimanya ku rugo wa town clerk na mayor konka akangambira obuzubu bwabe buruho ati mwene mwije mu kikore nka emergency ezo zaemu oyezo mukurra kazukora mangu ninyizuka arhona na mayor okumkureba mwamikachemezi akija ya kambingo wanje mu office kororo akija yastamerra ya director gasira ati ohize contractage atabo kuba ebintu birukubinkahi Katete and indeed nindeba okwariya nindeba the traffic really kibire kiriye kintu cyamani mbenchi bateganisa muno that what we have done here urubire ruriho abakuba babiri mureba ubu babiri nibihaho ibaba tukatutine okutwabe tubasa kugaruraho tukakora repair tutihireho everything aho kubemba hozona zikazagizireki zazunzire zahwire konko rutindo rubere rumazire more than 5 years. I want to assure you ebitukozireho twongireho hamani kurugire aharwabire ruriho kandi twesigamwe ruza kuhangara ku kirokoro rwabere ruriho rurahangara echo omwanya oguno muhango mbara city south netanisibwa mu rwizi kurugira kimwe rukindo orwizi ntushara rwagati mbweni ibyo ntwetege ntindo nyingi ahabo kubasa kuze town age ara agent munonga ni Kanyeite hamwe na Daso kandi leta abantu bingi munonga abantu bona tabakubasa kuruga kuriya bona bakija bakaraba mwentu antugira omukuru meya hamwe na stekerad nito ntumanya kubara kabara asaka sigireho abangira karyabo waruhurira nobuna kubadero ngire mukamera hanga kumenimu mwabare deromba ne kugamba echimbeni mwendera omuhore mpango echirikire speak ijo kanso kashitama mwahinguza actually you was not even in that council konka council ekahinguza ngo center balance ezisigireho zekora Kanyeite echakande yenda kubamanyisa ngo government is aware ngu orutindo orwa Katete tukugira ngo nekintu cyo kutwara nko kuzana kureka nekintu cyangu ekiturkwenda ngo bibase gukorwa ahabwa population eri kurwa Katete n'ebicweke byehingurira yenda garika kubamanyisa ngo orutindo turukumanya RCC wenka na Kachebezi nani yo wenka nana wachitirisa president na rumanya jebole ni azisingiro arom kaza jirai sweet yaja at president ortindo rwa Katete yaja tinizaga ekiruma insango najata echakandi rukarwa jiro mbudget rwarigiramu ahiguru mbwene irwarigire muntu yorragarikiremu meya mwongero bugaro ni RCC mu mwongero bugaro. Okay, munzikirize njogere mu Ruganda bango runyankore rucyaburamu naye manyi nti murutegera bulungi. Our RCC, you worship the mayor and your team
the town clerk and your team, UPDF Engineering Brigade, waliwo mkwano gwange, mkwano gwa ofisi ya penga tukora naye. Abataka okwemuru amazina Catherine Kamwine RCC Wambarra. Ejenguto bakabanza bajibidinga miliyoni 5. Twayanga twagira ngweze sente zabanyinji. Twagarkayo twa negotiatinga na UPDF Engineering Brigade. Kugira ngo bagitukora ha sentence tutunje saving ninga tushazeho tugira kinde kitwakora. Kuba bidingire batukostingire barebene kukora babidinga ari 3 twashanga ngo nibo bashabe sente ezirya hansi munongo abatako mukugamba kwabo no kureba kwabo tokabazibira nteka yawo konga wano gabatenda noteko kugira binje biwabara ebyo rukumanya ngo nibeja kukozesa kureba ngo bakora umurumo murungi nabwo cyo mutwarwe mukagira ati batereho nindimanye bay nyoti nkurumanya na contractor when we are bidding. So ebigambo tutukweja kubizubira ko ngani tumanya ngo bakakora ha sentence kandi batukora murumo murungi kandi bakora mwiri ekitwabe tusakuteka. Yes. Nindeba ngo sente ziba bidding zishikire abo ko abantu abarebera aha no kwabere hari no kware hati nico nagira ngo reka tubanze twakozese tutaka hahandi injirova turebe okuguma kwengu tweji kwa bridge. Yes.